Бүттө Россияда Чакабарты Малка Республикада жашланы аскерге чакыруу жаныбла жумушла законланы чеклеринде эмде графикке көрө болгандыла. Жаз чакыруу 1 апрелде башланып, эмде 5 июлга дери бардырылыкты. Парламентне президиумуну жыйылуунда республикада жаш адамланы аскерде куллук этүүгө чакыруу иш калай куралганын, эмде аскерчи усталыкны даражасын өстүрүү жаныбла каллай мадарла толтурулганын сүзгендиле. Статистика айтканга көрө, бүгүнлүктө комиссариятны эсебинде 18-27 жыллары толган 25.700 жаш адам турадыла. Аладан комиссияны карауына 20.800 адам чакырылганды. 5.500 инсана түрлі сылтаулабла аннан эркин этилингендиле. Неде чакырууну болжалы созулганды. Асламысында ол жашлар билим алганлары бла байламлыды. Түрленүүлөнү үсүннен Элбрус районуна аскер комиссиясынын таматасы Отарланы Исмаилова ушакына бардырганбыз. Да хазна төлөнгени аз 18 жыл толган саби 27 жылга дери ала аскерге чакырылалла. Саулығы болған, башқа жұмышы болмаған адамға. Бірінші саулығына қаралатса бені, саулығында кем жаны болса, sonra o zamanda tiyalla. Sonra o okul zatı bolsa, o canı bula atroçka verilet. Kağanak sahipleri bolsa da o zamanda da kaldı. Саулык саклауны алып карасага анда болгонмудула түрленгенле? Sağlık canı bulay men körüp men katışkan жерде sağlığından tarıkkan adam hazına azdı. Buluşullarından bundan o tuğan zamançığından bulay bir türlü ağırla varla. Allah'la kıynalgalla varla. Alay kesi iş etip sılta özde geldi ve azdıla. Военный учетный специальность деп ала биринчиликте барды. Ола не затты? Bu saatte rayonu военкоматы жүрөтет o жұмышны. 17-16 жылдан башлап, ол жылдығы жеткен сahiblerini учетқа салып, her жылдан чакырып, sağlığına zatına қарап, sonra okuğu qarı tartqanına, bilini qarı болғанға, kesidi жүрегі тартылы ise, ол sahiblerini enç körülü. Sonra alanı hazırlaylı. Bizim rayonga жұмыш o meşnede жүріп olsa, şoför deyik, Allayanı birinci çakırıldı. Ana sebeple bankamat neme yaştığını kesin canlı bula, haqın tölemde gile bankamat kesi haqın tölüp, alanı okutup, BC kategoriyaya. Sonra alanı alay geldi. Научный ротала деп алла bir ençi жаңызат чыкканды, аны сүнүндө айтсаңыза. Аллай немеле барлы, кестерин ары hazırlaganlar bardılar. Bir gün askerinin жұмышы başarak болады. Askerde kerti teren bilimi bolgan bir ençi profesiya bula, ala bek kerekli болады. Ana sebeple radyokosmический janı bula, elektronika janı bula, alay adamlarını da izletet. Bir gün жұмыш kral alay karaydı. Россия аскерини алып карасак, hazırlanуу калайтерге болдукту. Bir güne göre barımız da biliriz. Kralını küçüldük, kralını sağıtı da başka bolgan. Bir gün o sağıttamından da aytkanlar vaditil izlegen жұмышта da barla. Bir gün de vaditil başka meştalan yürütüyor. Bir gün tankası olsa o da başkaraktı. Bir gün ana жұмыşı anda kerti ulu teren bilimi bolgan adamla gerek bolalla. Ana sebeple o algın tartıp, kese köz bile salıp, snaryatını kurap atkan bir güne o har жұмышында kese avtomatika etet. Anı va kagna kararga va kerti teren bilim gerekti. O kerti bilim teren bilim bolgan ma Allah adamla gerekli bolalla. Bir gün asker bir gün başaraktı. Askerin askeri bir gün kesin bu dünya başında bir kerti askerin hazırlap kesini жұмышына караган kırladan berip de ana sebeple askeri de köredi. Элбрус району энчи алып карасак, ненче саби бардыла, эм аладан келмей калганлар болгонмудула? Кертисин айтканда алай 788 жаш саби
bizde учетта туралы. Алада саатта комиссияны өтөрүктүлө. Немеге ва аскерге ва аладан алып bir 100 çakladan barıktı. 100 çaklı. Her yıldan Allah bir söz var, kvota deyip. Bizge alın bereli, anga göre Allah bir sahibi de bize hazırlayıp alay verebilir. Bundan da aytkan mı arıubla, jumuşubla ya da kirti bargağına mağalada andam da tübeşelli. Mayski prizivta iki okuğu bolgan jaş nitrinada iştegen kirti uçondu, kirti vay nimetçi bolgan. Olar men krallamdan anlayın semda iştesem köbrak jararmadı gelle de bardı. Olay açık olay barga sünmeme mağulmana kerekli degile de var. Manga tübörde gelle. Bolurla alay kvota kiçe bolganga göre neme betalla çurum betalla vay barayım alığız da gelle. Ahar bir de bilet o başka bir tanesi olsa alığım. Ana sebeple o eski zamanda, meni zamanımda har biri zamanı yetkili alınmaydı. Akirti jaralı bir gün askerge gelişli bolğanlar ala baralı. Millette bir oyun vardı. Şimal Kafkaz'dan Sabilleni askerge almayla dep. Siz ne kadar karayız? Ol kertitler çamıdı? Bir kez öde Allah'la bolğanlı. Kıyın zamanla Şimal Kafkaz'da bolğanlı. Bir gün yıldan yılga köpten köp bolup barat çakılan sahibi. Bizde Elbozköy rayonunda yaşuğa kızlara varırlar, askerge barğanlar, büyük okuv alğanlar, Allah isteyebilir de vardılar. Ana sebeple o canlı bula, bilemisiz, o barama eteme degen yol tabarıktı. Endi bu sagatta sagındığız kızla da bart deysiz. Bizli millette midle oğuse... Har milletten de varlar, tağlı milletten de varlar, o Rus millette var, kavatlı millette varlar, o büyük okuva var bize, uçuruşega. Allah isteyebilir de vardılar. Askerde Sabil ata anasına qalay söyleşirge bolduktu. Anısının da aytsağıza. Bu sagatta bilesiz Sabil askerge alınsa aşkasına tölündet. Sonra kimi de ana körü har kelekli zatı sakalın jülürge tişin erlarga o ulup sağ paket berilet de o canı bula kınalmaydı Sabil. Sonra sahibini amalı vardı. Atasına anasına söyleşip, atasına anasına anne söyleşip, anı zamanı vardı. Sağ günün içinde olay, ne zamanla barladı. O zamanda o sahibine kesi zaman çıkıp olganda, sahibi kes söyleşip bildiret de, o canı bula sahibi ne ata ana kınalmayla, o canı bula sahibine kaparı bulmağılı. Elbrus rayonunu jaş tölüsü askerge barı alında hazırlanığı qalay ötetlerge bolduktu. Bilemisiz, o komisyada oturganda karasak, bir keslerin hazırlap, türü bulup, razı bulup, kaçın alası da gele de vardı. Bir kaçın destekizde de gele de vardı. O zaman kelisi, o şkolda okuyan nögerleri, ustazları, juğu ahulu, o kez bu kelisi aşıra köleşip, algışla etip yolga, tukumunu betini joyma, arı var, kralga jara, yüge de sağ salamat kayıt değildi. Malay şalaldı. Kaçanda o canlı var, türlümde iyi canlı olmasa ma canlı olgay. Atağına kınyalı bilap yok daldı. Kesi var ama degen süp barat. Atası anası da razı bulup geldi. Knezyanı Ahmet'ne aytkanına göre bu sagatta şkolada okuyan yaşlarımız kattıdılar. Askerge barıp keslerini atların igi bile mahtavla ayttırıklarına da bir şeksiz. Ahmet Saidbek birinci soruğum, endi ma bu Elbrus rayonda jaş tölünü hazırlanığı askerge qalay ötedesin oyumuza göre. Karina federalny zakonunu emelerine göre вообще 1 yanvardan 31 mart'a kadar o prizivnoy komissiya bitti için boşarga kerekti. 1 aprelde начинается призывной kampanya başlandı. Bizni rayonda bugünlükке bitti ol işle boşalganlı. Söz için bizim sahibilerimiz ol işke oktyabrdan oqmaya başlangan. Oktyabrda biz bularni şkolda qağıtlarını hazırlap, elden ambulatoriyada sağlıklarına qaratıp, ondan sonra 2 fevralda rayona bayankomatga eltip, anda qalan qağıtlarını yaraştırıp, bitti rayona vraçları, spesialistleri jeyilip, bana bitti
қағытларына, сауқларына қарап, har біріне қайсы войскалада служит етергені кестеріне неметтерін шығарғанды. Карина бір талай жыл мұнағы мапсатта обжу департамент барды. Ол начальная военная подготовка деп лайсын алайды. И службада бір жыл оғай, 2 жыл еді. О заманда бір талай жылын ішлеме бұл департаменттен ұстаз болып. Аскерге қазырлау бұл игерақ бар еді. Саатта образда біз көп жаны адам кесін салуын сақларға деп. Бұл федеральный законға көрі 12 айға түшкенді бері, бітті оқарауымызда аскерде курс молодого бойца бар. Бір ай анда тұрға керекли. Школда біз аланы алай қазыла жіберіп, щоб ол аскерге барғалай, қиналмағалай, сразу кесіні аскер жұмышын етіп башлады. Мен шанама, что біздің жаштарымыз қазырлы. Бүгінлікте енді сіз кесік зайтығы бір талай жылын оқытас бұл бөлімні деп сора қазырлану қалай өтеді? Не затқа үйретелі? Қазану мұнда көбісінде бияңда айтқанымша гражданский оборона, здоровый образ жизни Алла разделе бар. Но аскерге қазануға, бұл бияңда жашты айтқан болырла, строевой устав, дисциплинарный устав, устав внутренней службы, гарнизонный, устав гарнизонной караульной службы. Ана sonra автомат чачқан, противогаз киген, чапқан, көп түрлі ерішулерге демеді. Сіздің ойыңызға көре аланы қазырлану қалайды? Әскерге барынша жашта бар мыдылы сағатта? Честен айтаңа, бүгінлікте бұл обыжы предметтен өткен жашлы, біттеуі де қазырлы. Өтірге айтырық деймін. Сол үшін шартыла келтірем. Аскерді бұл түрінкеде көрішкен солдат 12 кере подтягиваться керек. Менің жашларым 50-ге дер жеттірілі. Гранатны 2 километрден ары бір ғайлы. Сол үшін, если полмалай біз Зарницада участвовать кеткенбіз, біздің жастығымыз 3 оқытан 20-7 очко олғанды. Ол шартыла неатын көгістірлі, что Алла уже қазырлы. Керті да қазырлы. Енді бала бір терс ойымда барды, сәбилері бізні исек, анда олайтап сықарарла сәбилеге, бұл сағатта түйген етерлі деп анатаны қайғырған теді. Сіз Аллайла қайтыр сөзіңіз қалды еді. Карина, сағатта біз гражданский обществоны құрайдырас. Мен служит еткен заманда мен есімде ол дембіля, немеді Алла хабарлы бар, мекесінде көрген мен. Знала сағласын, мен сағатта тамада жашым аскердеді. Ол аскерге кете тұрып, аны қолына 3 телефон нөмір бергелі. Анасына, маңа кесіне. Ол любой заманда қары базар күн бізді біле свездеді. Бір ары бері қылық жоқты. Бейге қарайлы. Аштарым дейсе, киімдерім дейсе, қарзатларына сағатта бейгілі. Бұл военный комиссариатқа барғанда, яғында мен айтқанша, бірашта бүтті сауғыларына қарап, Алла кестеріні қар бірін бірер категория метелі. Сол үшін категория А. Алла бүгілікті любой момент аскерге алып кетерчен. Категория Б ограничена бұтын дейді. Алланы воздушно-десантный войска была и военно-морской флот қалып түйді. Потому что военно-морской флотта бұлай теңізге көп заманға кетсілі, бұлай қиынырақ құлып. Қалған заттарына практически төрешілі өтілді. Мапсатта бұл 3 жаша первый категория бұлай кетерікілі. Сіз айттығыз, алғарақта сағындығыз ограниченно годен дедіңіз. Ола қалай болады? Аскерлік көп түрлі ұрып болған состояды. Мен бияңда айтқанымша, сол үшін бітті жаш төлі воздушно-десантный войскалыға десантке болар аскерлі. Ондан сұрада көп түрлі служба бар. Анда ракетные войскамын дейсе, сухопутные войскамын дейсе, бласимеген строй батын дейсе, бұл ұрытлаға. Бүгінлікте әнді сіздің қолығызда өсіп келген жаш төлген бұл, бітті милетіміздің жаш төлісін аскерде кесілерін көріклеге айтыр сөзіңіз қалды еді? Яшля аскерге служит етмейін жаш, ол жаш түйді. Аскерде білінеді, кішілігіңді, неңді аскерде служит етігіз. 2016-18 жыллада Россия Федерацияны сауытланган күчлеріне құллық әтерге 2900 жашыбыз кеткенділі.
2016 жылда 920 жашына ашырған есек, 2017 жылда 1020 еді. Былтыра наряд аннан аз болғанды, 860 адам. Ола Россия Федерацияны сауытланған күчлері аскерчилерини контрактла алуға көчкені біле байламлыды. Ахыр 3 жылны içinde 1000 жаш контрактқа қол салғандыла. Ол санда былтыр 420 адам. Сабилені аскер құллыққа hazırlanған школ заманнан оқына башланады. Бүгін бізде қонақтауа Көнделен елі Энейланы Тимур атлы 4-ші нөмірлі школыны оқучылары Бапыналаны Теңіз, Хұрымланы Артур, Апшаланы Аслан. Жашла сау келігіз? Сау бол. Қалайсынасыз, аскер құллық жаш сабиге керек меді? Қойғасек керек дүймеді? Керек болмай, Бізде қартларымыздан оқына ештіп мен қартларымыз бұлай айтыйдылы. Аллахта бермесін, Аллай жашын сүйішті етіп, аз сүйішті етіп келмейін жашын деп алай тейін. Дағда аскерге барып келген жаш еркек руға саналады. Сіз әкесіңіз барға дейміз аскерге? Қау бармай, Аллах айтса барабыз. Hazırlanуыңыз қалай өтеден? Сіз 11-ші кластасыз, түрлі комиссияланды өте болысыз, анысынан айтсақза? Бізде школда обыржыда предмет біз барды. Анда біз көп түрлі затлы етебіз, маршрават етебіз, автомат чачып, бүттеу аскерге керекли аскерде болықланы біз білебіздерге болықпыз. Комиссияны көп өтебіз, комиссияны саатта да өтіпті көшамамызын өтебіз. Устафланы зат оқырға күрешеміз, білерге күрешеміз? Қау білмей, біз армияға қазырбыз дерге де болдықты. Бүгінлікте қалай сунасыз? Армияға барып, анда бұлай кесін көргіз түрче қалай жаш болырға керекті? Бірінші қалай алай болса да кесін көз түрчін анда бұлай қалай тайым жігет, қару, зат болып, білімі да алайда болға керекті. Алай бір терс oyun барды. Kafkaz'dan жашла бұлай кесілерін жеңіл адамладыла, армияда көп кечілмейдерсе, қалай сунассан үсінен? Мен башқа түрлік сунама қалай седе. Мен ойымыма көре ол өтірік қапарды. Мен шамаймаңа. Kafkaz'dan жашла, не заманда да бек жігіт жашлаға саналғандыла. Барсағыза қайсы жанына барға сүйесі армияны? Қайры иселеде бізге башқалға жоқты. Қайры иселеде барып анда үйге тап, кесін көгістіп, аз сүштетерге. Кесігізді жашауғыз нуа ма бұл аскерлі байларға дейміз, соғысы башқа оқуының сайларға дейіз? Алай мұратларымызда бардыла, армия жанымла, военный жанымла кіргелеп, бек мұратларымыз барды. Комиссияны өтсегіз, қалай өтеді комиссияғыз, не затығыза қарайдыла? Анда саулығызны бек күшлі қарайлы саулығызға, енді аяқтан башқа дәрі бек қатты қарайлы. Комиссияны өтерге қайры барасыз? Больницаға да барабыз, сора біздің районымызны военкоматына да барабыз, комиссия саулығызға қаратырға. Сізге ол комиссияны келечілері қалай қарайдыла, сорула, сорамыдыла, незат сорадыла? Соруда бір жыл келіп, көп болмай келіп ала бізге бланклада еттіріп, сорулада соғырып, білім біздінде қарап, саулығызында проверяйтіп ала кеткелі көп болмай. Готов к труду и обороне деп, Аллай бір белгі болады. Аны үсінен незат білесіз? Аны үсінен көп болмай нәлчік шағара келіп, анда алтын майдаллаға беріп кеткеміз. Незат еткен екзандауа? Анда чапқанды еткенік, сәкіргенді еткенік, дағда ана сора да тағылып тартылғанды еткенік, сора граната да сызғанек. Аны бір түрлі бір шартлары боламы да, мам алтын майданын алырча незат етері керекті, қалай жетатлан өтері керекті? Анда қар біріні кесіні қалла бір етірілген қарзаты барды. Аланы алтынға егет отличнаға берсең, аннан сор өтесі. Оқуға да болшады. Незатта болшады оқудава? Оқуда кесіңе қарап, қалай оқуға кереңе көре, анда балла береділі. Экзамен балларыңа бала қошыладыла. Алтын майдал алсаң, 5-10 балда қошылады.
sizni elgizde de borla, keser asker kullukların tındırıp gelgendile. Aladana soru soramız, kalaydı askerde, ne bolgandı dep. Anda sormaya ma köp bolmay elimizden bir yaş gelgende ol anda kim har biri bizni ayırıp, kimin yaşına asalıp, kimin anga salıp, ala etkenin, qalay bolganın, ertelikte qoğup nemege söylgelerini aytıp, aldan da bilge küreşebiz. Endi askerge bargan türlü milletlige de tübeydi, şuyuklar da boladı. Bulay o şuyukluğu tap jürtüp duruşa o nezetterge gerekti. Belki birinciden şu yoxluqni jürtüp durur üçün alabla sivəzini tutturğa gerekti, alanı unutmazğa gerekti. Ondan sonra da söyleşip, xapar sorup, sağlıqlarını sorup durğa da gerekti. Ma Artur sen sağındın algarakta şkolda obıjı dep alay bölümünü okuysuz. Anda nezatqa öğrenesiz, nezat kökstelli. Biz har yıldan rayonumuzda Allay erişüyle bolla zərnitsə dep. Biz anda köp har yıldan barıp prizavoy mestala pabitili bol bala kelebіз. Türlü maydalarımız, gramatalarımız vardı. Nezat etes. Anda avtomattan attırabız, granata sızabız, gazlanı kiyebiliriz, gaz maskala zatla. Sonra strayvoyla barıp strayvoyla da perimestalarımız bek köptülü. Endi anı etken bir iş, anı bilirge de gerektiler. Qalay etken anlatırga adamga, anı bilgenigizme, bilimigizme ustazığız qalay bere jaratam ustazığını oqtqan. Xav jaratmaya. Jaratmaya. Ne bileyim, bol bitti oqtqanı biz har zatımız ustazımız bolmasa Ustazımız üretmese bizden ne xazna qıtalarıq. Asker qulluq neter üçün bol köresiz anda qıtqamız, mında qıtqamız. Olda boğuşatda xaya bardın armaya. Bilgen üretkende zaten ter türlü bizi alan üçe bilip barqız arı. Ol bolşuğan terkten da har kim üreteme de zamanı tasayıp durma. Allah sen üçe bilip kesinde başqalığa bolşuğa bolğusa. Siz xarneni de komissiyanın da Elbirstoy'un da ötөсүz men anglagana göre. Andan bulay tübögenigize bolçumudu men barga sümeyim armiyaga men ketkeni tergem bargım kelmeydi gele bolçumudu. Endi boğuçlu alay amallar bolmayına. Men kesimi armiyaga barmayına okuğanı terkme deyirler tübögçülüler. Allah'la qalay söz aytırga küreşesiz. Alanı etken muratlarına razımız. Oğası bulay anlatırga da küreşemiz. Qalay tayım bulay har kim amalına köretet. Alanı kesleri onu öt duralıca saylap durala. Bilimci olgulama. Ol jolunca saylap durala kesleri. İki at sujut kesin köyüssen vayanni bilet bereli. Anı sebebiyle işine de vayanni bilet gezata qarayla. İşke de kirgetin çırak bol. Men anglagana göre sen kesinge işite de bu asker janında göresiz, asker kullukta. Quru asker kulluk bolmasa da işke kiret durup vayanni bilette bek qadaladıla dağda askerde de başqa türlü okuğun zatın bolsa da anda da tınçtı. Anda okuğuna göre iş berediler sana. Siz ne ağzan nezat deyil olsa. Sen yaşsa barıp at sujut etip manga at sujut etmeyin yaş gerek türtüp manga alay tuçulla. Sizge var. Kesin tapçırtsan anda tinçmek tutun. İşe joy. Nögörle tapsan zat etsen anda Söz da. üçün men tamata qarındaşım da barıp gelgendi askerge. Olda bir qıyılıq görmeme bek tinçit bek tabit dep alay aytadı. Söz için Artur sen endi asker kullukta kesinge qaysı janda körese. Lötçük bolga sügelle bardıla, tankla küreş geldi. Eğose qaysı janda körese kesinge. Bilemse bir-birle armiyaga barıp anda ilk bir kavim zamanı at sujut etkenden sonra bir-birle kontrakt yazarga söylele, bir-birlerinden ketip başka okuğa kirge söylele. Ma mende alqına sağışıda turama qalay terge. Allah aytsa göreyik. Allah aytsa egzaminlerinde igi berip sügen okuğuzga da kirip an boşa qalay askerge de barıp gelirge. Qayrı qura kirgeşiz. Men medisinski fakultetke kirge süyeme. Askerge barıp anda da sanchasda da saldıradılar medisinski образованиясы bolğanlarını. Sonra anda da можно da jaraydı kontrakt yazdırıp koyarga. Tengis sena. Men kesin ma asker janna okuğa hazırlayın o saatte. Arbar hoşçayım. Kesigizni bulay hazırlayallıqmız. Endi bir jılını üyde adamlarını da görmey, juqlarını da görmey O durupsuz. zamanda, erte zamanda atalarımız zatla bir yıldan köp sujut et turallar. Bek uzak jerge barıp.
Endi biz o bir жылын төз алмасақ, уже қалай айтайын. Терсірақ болыр. Söz üçün Sovet Союзunu içinde любой qıralğa жіберіп qoyaydı alanı служить eterge. Bizning va kesibizning qıralbızda anda bir жылчыққа жіберediler de. Ol men аңлағанға көре алай қиын да болмас. Askerge barıp kelgelle, men köplü askerge barıp kelgende görlerim. Andan kelgelle bilemiz, уже kişili bolup kelelle, jaşla bolup. Sonra dağda askerge barıp kelgelle jaşauunu қалай bemetkelerin bilgen etediler juvaplıklarda ulu boladı. Dağda ala kesilerde bulay akıllıraqla boladılar. Biz Allah aytsa, hazır biz dep turabız. Har zatında Allah aytsa tabi ötüp barabız. Bolğanla hiç bizden ögörler, bizde avruğanı, zatı. İyi sağlığı bolmasa, sağlığın vraçla jaratmasalar da tiyarga bolluqtılar. Endi gözü körmegen, jürek bile bir zat bolğan, обычный плоскостопия zat bolğanla alanı alay jibерmek üçündü. Жашла, сау болуңуз. Бүгүн келип заманда тап мемле бушакны бардырганыңызга, Аллах айтса, эткен муратларыңызга жетериксиз, окуудан болот, ишиңизден болот, муратларыңызга жетериксиз деп мен бек ишанаман. Сау болуңуз. Siz de sağ olunuz.